Niko nayo. Juu baraka ni kile kenye unaweza ishi nakyo apre kukufa hapa chini ya jua. Ukikufa hapa uende uingie makaburi, nyumba haitakufuata kule juu nyumba haiko baraka. Gari haitakufuata kule juu gari haiko baraka. Nini ndio itakufuata kule? Ni maneno ya Mungu yenye aliongeaka, yenye inahusu mwisho ya maisha yako ndani yake. Mungu iko na mwisho yenye ameongea juu ya nyinyi wote hapa. Amena? Si mumesoma Biblia mmesikia mwisho yenye Yesu anasema Mungu anaongea kumwisho. Kitabu kia Ufunuo sura 2 anaongea juu ya makanisa 7 za Asia. Na wakati yenyeko anaongea juu ya zile makanisa 7 za Asia, anaongea na baraka yenye tafatana na wale watakaoshinda ulimwengu. Kanisa ya kwanza anaiambia hivi, wale watakaosikiliza maneno yenye Roho anaongea, warudie katika upendo wa kwanza, nitawalisha matunda ya muti wa uzima wa milele. Manake matunda ya muti ya uzima wa milele itakuliwa na bale benye balisikia Mungu anahubiri kupitia watumishi yake, na baadaye bakaingia mkazi ya kusema na shetu tunataka tutumikie huyu Mungu. Sasa Museveni akibaita mumutumikie muparlema, mutafurahi sana, mnarukaruka. Lakini hapa kwenye niko kuko mfalme mwenye anashinda kazi zote na maenterprise zote za dunia. Kila mtu anatakiwa kusikia njala kutumikia huyu Bwana. Juu ukimtumikia mshahara wake haikuwa madolari, mshahara wake haikuwa mayuane, mshahara wake haiko mutiama, mshahara wake haiko mdolari. Mungu iko na mshahara yenye nashinda vile vyote. Unaiwa kama kwa fast dolari haifikake? Nani